Esigabeni hayi bengekezwa nje okungabe kuhlukuluza abantu, kodwa bembona nje ama-parties wonke kade senza ama-campaign awo bezenzela nje ngokuthula. Abazange babe lodlwangudlwangu, ngingazi kwezinye indawo ngoba okunye sokungenzakala kukanti kufihlekile, kodwa akade ngikukhangele hayi bembona beqhuba kuhle imisebenzi yabo nje, akade bekhankasela ubukhokheli obukhona obuza kuba khona futhi. Angizange ngizwe kusiba lokunye okungathi kulohlupho lapha laphayana, hayi bengekezwa. Ngingazi mawusehla usiya phansi kobo ward 7 kumbe ngapha emuva, kodwa ke hayi bengingakatholi le report ukuthi hayi kuke kwaxatshwana lapha laphana. Bebona nje bephithizela besenza imihlangano yabo kukuhle nje. But umphakathi nje ubusithini nge-election period. Of course, Eastern community has not always been involved. Ngokubona kwenu, has it been different nje kathesi? Yeah, kuya ngokuthi lawo lokube sifunda okunengi, sibona okunengi. Engilethemba ukuthi maybe next time uzathola labo sebekhankasela ukuthi hayi labo babe zinkokheli